Orai nigo vaikirana si kanisa ya St. Paul Catholic iyo gotoka Nyankongo kuria rero heligosirwa ekanisa iyo asobwagachi ubugendete egati yabarai vaikirana ngamo na umuski Esponio Moro oyorenga omugani omunene umuski Patrick Lumumba umuski Josephat Sungura hogetembe egati yabarai bande ukwana chingikicho niga barai yabaru kubolia gochi asabaibole kwene kibuna nkubwaterana bale naborokia aso kwene kibuna aborokigwa gotwara bale chimbwa chingire chingiya asebe kubaruko boli gochia sabe boli kwene kibuna ngokwanira bara abana babo batarairana ase chiskuru elio kwegendereri na masomo bo muri kitu plani Nyakunde noroboturwa senchira yobwikirano nase ekanisa ya St. Paul's Nyankongo Catholic Church ime yomochie okisi abwase abayegenwa amona abarai baikirana ase misalit kolia lero nabo igo gokora omochango lyogosira ase obwagachi bwekanisa eyo egati yabarai baikirana ngamo no mweshimiwa FCPA Hesbon Molo omweshimiwa Patrick Lumumba omweshimiwa Josephat Sungura ogetembe TV and radio egati yabarai bande ukwana ase ekanise iyo omurwaniri gwekerogo kyobojumbe ase bunge ya Kitutu Church South omosike Patrick Lumumba niga mwakerambuya omugeni bwesiko Hesbon Molo ase ogoikerana ase omochango nagosira ekanise iyo abwase boigo abolia abaiboli osemia abana babo naboigo kobaerekereria ekero bali ase chinga chiabo anene mono chinga kichiskuru charekanire chigosambwa n'abana. Nataka kumshukuru mgeni wetu wa heshima for a beautiful job. Anaitwa niambiwa FCPA. Wako wachache katika Kenya hii. Na niseme hivi, kama alivyosema mgeni wa heshima Bwana Hesbon Omolo, wazazi sasa wana jukumu la kuongea na watoto wetu wakati wako nyumbani. Hamwezi kuacha parenting kwa walimu. Nyinyi wazazi mna jukumu ya kuongea na watoto wetu wasiharibu maisha yao, wasiharibu nchi yetu. Watoto wetu ndio future ya nation ya Kenya. Na kama alivyosema, maneno inatakiwa angaliwe na serikali kuu, hasa katika mabweni yao ambao watoto wanatumia na chakula ambao wanakula wakiwa katika shule. Ni mshukuru pia Edwin Maguche kwa kuja kuchangia kanisa letu, na nishukuru all the church members, wakubwa kwa wadogo kwa kujitolea kwa kujenga kanisa hii. Na mimi nawahakikishia Mungu akinipa maisha nitakaa na nyinyi, nitasimama na nyinyi na tutamaliza hii jumba na tufanye mengine kwa kanisa letu ya Katoliki ya St. Paul. Nase ensemo yae FCPA mweshimiwa Hesbon Omolo oyobo igolenge umugeni wesiko ase omochango yo agikelia ebikoro by'aborokigwa gosamba chiskuru abwase abolia abaiboli koyanekia buna basemirie abana babo gutwara chimbwa chingiya ekero bale ase chiskuru naboigo ase chinka chiabo. Watoto wetu, walimu wale wako hapa, tafadhali tuongee na watoto wetu. Lakini pia sisi wenyewe tujipige darubini. Ni vipi tunahakikisha ya kwamba hawa watoto wetu wanakuwa katika ile mazingira ambaye inafaa wakuwe. Some of the problems we are having in our institutions of learning are indeed things we must pay attention to right from the national government. And we have not been very good examples to our children, and I pray that all of us listen to the church and the clergy as they talk to us about respect for each other, about discipline for a wholesome society that supports the kind of world we want to live in. So let's all teach our children and nurture them as our own. For me, that is my biggest wish, so that we have a society that we are all proud of, that we can bequeath the next generation. Inko ripoteri egetaseni kiagetembe korwa ase omochie okisi. Elitariane Brian Nyakundi.